weekend hi tekilhanin tunin testimony khat na sayoitin India gam sunga evangelist anhi tingle tseya namin thang mama khat hobung tampi na putdo khat tusim na sayoitin ama pa hi ko hi wang tun ki sei pontin adusima ko na a he zong diu tu tingle a lo zong diu hin ipile a chai na lang teng chule ko hi chin sei lo tho ding hin ama testimony in sei na chungwa hi heading a phatam piong hungzao zolo lambai tan joyo si chu idikingai team ding hin tin ama pa hi 6 June 1903 chu Sargodha district iti Punjab tua Pakistan amta itimuna na ping hin chutingle 17 September 2000 chu Hebron Church Hyderabad na hi William anahi nahi apamin chu ahile Jawahar Mal Chabra in tingle anumin chu Lakshmi Bai ahi chutingle ma hi Asia gamun choma zong anawa alliance tingle thu anahil hang le nahi tunya ma hin khwa ko nai sei nom pen ta ho chui pham ti le Christian ahi masanga chutingle iti Jesu Christa anta sanam chutingle Jesu Christa anta san jowa itabanga ha san le bain na tu ham tio chu isei dingu hin ama pa hin Punjab Mission High School hin team na zilin anel lai sung sein hijlai mon chun Hindu ailo le Muslim ailo le Christian ti chun hoza chum na kai khom ven hi hi chun kum nga sung bolding an omin ja bolding na zing wa yang chun Christian na omin chu ting le Sikhum na omin alo Muslim Muslim hom na mun chom chen min hi hija chun ho dang ho to ama ana ki bob jinan ahin la Christian te wang so ana musil he jing ni ting le ama hin kho new line kho sumil thelo khat chu Bible apiu na hi le ama in Bible chu abot ken a hi wang a cover chu hois in a cover chu ana kelan nagi koi na hi hiti chun ma anu apa ho gut ta ai de kel hanin ama zong sik ho temple chun omji in phazo sin chon dan khan dan ho ai lo le ale khabu chu sim ji in lungmon na an hol ji nahi ai la lungmon na di ta awang an mo do zo di pu nahi hiti chuna ma pa long ale ka sim jong ma cha ji ong khang to ringin school chapang zo sin le nung ting le bol nom khat elol doi lu khat an nei ma bangun ama zong hong le tinga hi le engineering ti pa he atha hong nomin hiti chun anule apa ko min zong an sein further study England aga simding chu an nom le jing nei ain la apa bang chu nom po ni aji chu apa chu business bol mi ani hi ji chun na to na gi thupi dingin an ngai chle jing nei hi zong le anu wang chun ichilanga ma naga chi a na ho na hello ding phana he le a kho poi na chi the hi na tin ichilai khanga chana ma jing jong hi chi sik kiti ho chu hi chi ho gu ten sung ta khana kona seiri na hi ji chun ama jong chun ji chu i ti ka hel ding ham ti ama jong chun anu ko ma chun kile sa ta ni hi chi sik ho hi khel thai pung ka ti tin anu chu na don bun a hi hi chun anu la pa jong anom lonin ama jong England gama engineering zilding in anakal sung do ta nahi hichun ama jong England gama engineering course boarding anakal sung do ta nahi hidi chun London mechanical engineering course chu 1926 kama chun napanta nahi hichun ama jong hichun London muna college am laien lawyer pai ho English sapte ho to anaki bob jing ji in hidi chun phati layan alhun ti layan wa imazo se chu in lama hinda danin I chata ale ailo likitu ke chan hin ko namangin an la cham kha zo phanin Europe
mun chom ma ana chin chu ting le museum ho alo le gallery so alo le mun to pia ana chin chu ting le ne tui ta on nen loi la pai to nom sa ta in hu na mang ta nei ai la man a sein a chan hi cha jing ki pa na kan nei di poi ti nei chu ting le ma chun a loi ho hi in chu ting le oi zo hi in ki pa na hi na nei ta bam ki pa na hi di ta la nei bam ti na dong ji nei ai la amon jong hi chu hengi tin jang pen na don thei po ni hi chuna mal ama ang ki dongin hi chi ki pa na di ta alo le ki pa na nei the na dinga hi khan to na hi alo le ka he na hi ba jet na la hin ti na mal ama ana kilung mong ji ta ni 1920 ana chun aloi chan khom pi hon Canada gama holiday trip ma chi din tin ana ki gong tawi na hi ayan la hi chian secretary pa na ma pa wang achi loading in a sei ne a ji chu American hon hitia India mi ho hi azen ji dan a hepovi ti hin ana don bun na hi te pa chun aman zong itabang din mun hi zong le om thading le kaloi pai kaloi le ka pai la thei thin a la thei dinga ka ki gel ha tai ati na hi chi chun ma ang loi hot na kal song do in ting le that 10 August 1920 na chun amain notice khat amoin hichu first class dining salona chun ting le Christian service khat ding a hi ti chumu do ta na hi che pha chun ma zong hi cha ding chun a tha hong nomin ahin la Christian te ilo thena na gial ji chun a tha sikin hi zong le aman kloi la ka pai china zo si mun zo si gi chi ta ima chaban gitilawa amon bai ma chaban nei lo wa tua he chi Christian ho service worship service en gi chi jong le a boy ma cham pon te ti na mala ma ang keu la en ichia chi ding chun hum ta na hi ichun pathin du sei pan jong thuan sein ting le amon long wa choi la yang sa win e jin pa chum kha zowin pathin du sei pan thuan sei chai pha nan chun mi pi jo si chu ong dil sin tauna ain mang tawin hi ichun ama pa zong taw la taw thei pun phana chamang wa do ding ti le anung sailang khana mi khat adil so ata omun alang khana mi khat adil so ata omun idi chun ama zong ama ata nom lo wang chun ata nom te ni loi pai te ni chuga moding chu no mo sen ti chun amang a khon na in adil su ta na hi hitia ama ga adil su chun ata aspum bi chu thing abang jingin apa na pe na alung thim sunga chun ki pa na le thanom nong thungin chuting le ani chan na chun paka yesu namin lo pihen paka yesu namin lo pihen ti chu avelen ki pa ta thanom ta na sei jing ta na hi aman par khala ya yesu min elol christian te ana tai tom jong le chini khuwa chun paka yesu min chu lo pina zana le choi ana ana pi pan ta na hi chuti chun Canada achun pathum aga tha min 1920 November la England gama Christian service apat na pen chu aga kai pan ta na hi ain la mi jo si chu ki pa na mel aput lo ji chun alung andong le asing na hi chi chu aman alungel Christian ho chu ki mo pa yeng nam ti alungel ani kha ina cha na hi ai chun on kai ananga in ahin la aptal hun ting le ho in muna achi ji in iti chun atang sen sunil hum lama chun aga to yeng ji na hi ya ko na chun alung thima acham nam pan ta na hi itia chun aman ani ho chu adon ho chu koi man ngai ati lo bang aman acham chap nang ta na hi chuti chun pha chum kha zovin 1929 chun England and Canada gama agricultural engineering course about to chiding in Hong Kong song kita na hi December 14 1929 chun Winnipeg aloi pa komen Bible ana thum ta na hi ain la aloi pa chu alung adongin Bible chu Hindu hon athe ta hamanati hijong le amana sei te chun aloi pa no Bible English ne Bible nya chu anapita na hi ichun aman jong New Testament lang chu asim anapan ta na hi
aman apan na pena New Testament na Bible chang alung thim tong khapen chi phiam ti le John bungthum sunga pakaya suin ta be bia ka sei pi na hi ti chang an sim do phana chun ama zong pakaya su du sei chu John sina ko na ei sop thing ting le John sina ko na ela do thu chu an ta sanin iti chu ani in ata sanang ti be jing ta na hi ni zovin aloi pan Christmas gift adinga thilpi ding hintin ama zo na dain hijong le ama ne ke sei kinin Old Testament a cho pi ding ju ting le Old Testament a pi ding tin an nom tan hi ichun aloi pan Christmas gift adingin Old Testament bukhat na cho pi tan hi ichun ama zong Bible chu hin sim jing tan chomka alovin 22nd February 1930 chun anasim chai tan hi Ichi asim na ama alung khoi kha pen ta zui phem ti le Hebrew bungso le bungthum changi na Jesu Christa chu tu ni zani tu ni tule atul so na abang hi jing jing ti chun alung thim na khoi khale jing na hi ichun 4 February 1932 chun ama chu Vancouver kiti Canada gama baptize an bol taw na hi ichun ama nikhat hi 1932 ahin meeting ahin ama testimony asais ovin testimony asai chain lamkai ho in India gama missionary ana chiding ham ti hin ana sei tawin hi ain la ama wang an num po ni chun aman pathina ko nen hopi na changin koin nang koi ni ya chuting le midangin pathina to oding gen thi ta in khu man ding nanma nangma nom ta num gu ram ipidinga midang ki phal thingbo nanga anang ki phal thing num lo na him tin an ho pi ta ni ding le asai be pi kina chun aman anadana lo na pen ta zu pham ti le keiman engineer course cha engating sumle pain pathina tong nang ka ti tia na se hin la pathina ko na ho pi na chan dung zo yin keiman nangma ka dei nahi bobe keiman na sum ka dei poi tin pathina ko na hopin na changin hi chun ma long pathina dingin hoilai gam India gam ham China gam ham alol Africa gam ham hoilai mun hi jong le kachi ding hi tai ti ma lang an num la ta na hi hiti chen pathina ma jong na ge thopi in ngai cha zo se na pijing jingin October 1932 kumin ama nong apa ko ma Christian a hi na chungchang thua lekha na ji ta na hi ama in lekha thot se lovin a lekha thot chu pathina ku na apa chu het thim thina apa chun het thim thina nei thina ding ama chun tauna amang kinin ai ichun apa zong America missionary khat ama ku na uing na anachan na pa chu ga kimu pin ama an zong ga ki holim pin ting le ama pan achapa in Bible chang ain su ho chu ama pa chu anga dong ta na hi apan zong a het chin phanin aman zong za adan i machan nei pon azi chu nangma na ki pa phana na kon Christian hi na na ki pa phana ha la chu apha ai jing ti apan zong anadon but ta nei iti chun ama zong gampa ma England gamma kumsigi zen ga tham nungin 6 April 1933 chun Bombay chu angrung ta na hi icha Bombay angrun amuna anula pa nung ki mu pi na chun apa na za hi ti na se ni nanula ken bo nangma Christian hi thu ka het han hin ji chun nangin hi chi gu thim chani ko in lang chu ting le mi te mu ding le in sung ai lo ke ni ding gel na in mi la sik ka hi na ti ding a hi tin anan tim lan tan hi jong le ama pan wang iti keima haina hubeya ka hinding ham aji chu keima to Jesu Christa hinga ka hitan Christian ka hin a hinga ka hitan hi chu iti kanot tha ma le iti ka hin theding ham hin ama na data na hi ahin la apan chu hi dinga helong le missionary hello le chaplain am khana pangin asti lo wa ale min na mu tinga le nangma cha min na noi se ding ting le nangman za na khat sa na ki mu lo ding hi ti na pa na team kin ni
ahi wangin ama pa chu na nom de poi ipi la pathin keima aiwa ading ting la pathin keima ilhan pi ding ahi tin apa chu na don but ta nahi itia anule apa thu angai lo pha chun anule apa anjong hi bombay hi lai mon chun ama chu anada la den dhan tan ahi ichun ama anjong hi bombay mon chun kumni hi pathin na na tong ta nahi akumni zowin au nu in hi che ama na karachi mona ding in ko ta nahi aji chu ama no chun christian ahi lo chon he lo la hin ain la ni khat ama pa ong lona ni khat hi baja lam pathin thu hel pe nin u nun ain maden je pa chun in lama anula pa akovin ji chun ni la ala en amon in sung ke on nei ta win hi je pa chun o te ni alung hang hanin nangin ho zam ta khanada la tu a ho iza elo le not thap ho giti khat na lut a hetai nang pa he mi dei mol mi pam pai nei eta eti aman ba jong adom bo ni keima chu masa kho che ka hi sanga kho che ka hi aji ju keima chon sit mi chon silen pen ka hi ti na don but ta ni chun au no lo hang he zengin paka yesu krista chung chang ai long I chanam khat gi na to an thura sei ta ni ain la apa in aphoin ama to na kina en lang a hi wang yesu krista chung chang ai masa na sei lo ding hi tin au nu chon na pho ta ni chun amo alunga dong so ke yengin hi aji chu apa yang chu chapa han bombay ada la li lona chu amho holam kai ho sadus elo sanjasis kitio ko ma na chia chamna dita hi itikamu ding ham ti a he anado ohin ahin la amho no khat chana don bu thei po ni he chuna pan lang pathina ko na ho pina chan nung zuijin pathina ta asane amang chamna lungmon ta alo le ke pana dita so nei ta ni hi chuna pa in a chapal han karachi mun adala akon chun na dei phar phal le in muna nong te tai tin anada anawai la ata nahi I chun ama jong in lama chi in ahi hi cha chun ni si le jingka pan il again an ko chong ji ve ama chong ho si ji ve hi hi jong laman wang ima cha na don bu ji po nahi ni kha hi amo una kai khom na nei pe na ven ama na testimony sayin agi khen mi pi ho chun ama chu adong ven na ho chun nule pa thu ngai lo ding ahi ti ai nail khaim ai lo le nule pa phal na be ya hi thil ki bol hi chon si lo ham ti ai na sei pi kha lo ham ati nei hi chun amon no sei be wen na pa jong nang chunga sum hi za su manga ai wanga to na pa nang man alung na su na tin an ho ta wen ai ain la ba chu ong ding den ama chun mi pi ho zan I tin keima kalung ana khapoi I tin jong keima kalung ahang khapoi tin mi pi ho chuna don but ta nei hi chuna mon jong ada hawin thip be chan amani pa cha chu chunga chi ma cha na sei ta pu nei hi ti chuna pa jeng jong ma ko ni baptize na changin ahin la anu le en sumi dang hon wang ta sana di ta nei la je ahin anu jong ni khat adam mo in ama in achapa ta na chu na ngai cha ma jeng in chuna chapa na ta pi na hi le ama jong ong damin cha ko chuna nun jong ta san an ein ting le ama anau pa jong pathin chu o ung pula leng pan ne ke sarin ti chun bok tai jong na chang ta na hi ti chun ma zalin hangam sungmi te o bumi te in sungmi te en pathin ta san ana nei evin ting le mi phat mi tam pin ama akonin phat chom na nei ta wen a hi dunia testimony isay now pa ako na izil do normal le ting le ikitil khuna no pen to su ipam tile wakhat na en man anew lion christian te chuna mus le en lang ting le ho chabai na gel jong le aman khunungin pathin hin ta asanin ting le pathinin ama chu na sa ta na hin mang chata na hi ji chun koi ma cha pathina ko na azam theding le pathina ko na athu pate ding impo na hi ting le ani chan en ama chun krista en ta san jovin missionary hi sangin engineering course ta ya ting le aman alo ho asum la pai ho achu pathina to ding na tin hi ain la pathina ko na ho pi na chan dung jin
keima na sum ka de e poi keima nang ma ta ka de na hi tin hi hi chbang ma nge chun tuni ni ko hin hengi pathin isum le pai e lo le ini igo chu an mang chanom nan ti ahin la adei pen ta le aman angai lu pen ta le chuting le ama anga umding adei pen ta chu nang le ke e nang ma na hi ji chun nang ma chi ma sa en lang nani na go le chuting le na til bol thi ne chu na nung ki jui san ama wa nang ma en nani na go chu jui hin lang chu sang chun nani na go sang nang ma pathina ki pumpi lu zon chuting le athum chanai se in do nom chu pham ti le izil do nom chu pham ti le ama pa en in lam ang ke le a chuting le anu apa en aho anasial gu dinga anasei ran chun ama pan Krista chu ka hai na hu ka hin na hu a hi in ama chu ka sei le ma a chuting le ama chu ka sel gu a le iti ka hai thei dingam iti ka hin thei dingam ti na sei na hi ji chun Krista ting le pathin thu hi tunin khon in na hu ting le e hai na bhu banga igel wa chuting le chia hi hin dingu hin dei sa ta le pa chan ta hi chuting le ali chan na in ama chu anu le apa en hi Bombay mana chun ala ahung ni hanin la ta sang nanda la ron ta nahi hi chia hin inu ipa elo le in so pi sangam ilo le u na ilo epa in e ho gudzi elo le pathin lama ki pi jin e no tha min tin chu ting ll a bolin tin a elo le na samon a bol nan ti zong le lung neu hin pathinin nang le ke chu ithu gim na en ting le e ti dol e dal ha lo ding ting le aman kel ngoi china e ching jeng ding ingai chat e hat mo na ting le ilhin lel na ting le pan pi ingai ti le aman e pan pi ding ting le e hu jeng ding hi ti pa chu sei do no mahim ting le achai na penin ama in sunga ko ai lo le nu la pa a ko ai lo la u ti a ko nin not thap na ai lo le ta san lel na ni jing jong le aman Krista ta san na pa chu anal hadi pun di tin det ta na pangin la chai na ama ai in ti la in sum mi ti ti la mi tam pin le sit chunga ana phat chom pin ti le Krista ai na nei lo tawin a hi ama pa hi 17 September 2000 chun Hebron Church mana Hyderabad na Hebron Church mana anavui tawin a hi ama pa hi Billy Graham ho to yong pathin thu na se khom vin chu tile na ke holim khom ji ven hi dunia ar sim se pa ho ale Bro.Bakht Singh evangelist elo la pathin se min thang ta India ga min chu tile mun chom ana kal song hi chu hello ho dinga iga se hin tin dunia weekend episode Bro.Bakht Singh testimony isai nawa achai na ke gia ni ngai in na chunga ki pa thu kan sei na hi ting le adang weekend episode hello le kitil kho na video ho na mu jing thena dingin subscribe nin bol pin lang ting le all notification buzz ni hin turn on pin lang mabana zong ti tabang tu hi na sei jom ding jeng tin ting le dunia khan sein a ka sei ring lel hello le ka sei wa am looking ai na mai tin ka sei ring lel ga habdinga de na de sa om jong le comment box a ni na pi ding wen kong tawin hi dunia weekend episode say now hi chan chu hin tin na bon chawin pathin bu tawhen